Zaman bayanlar süslü şöyle yanları moyvan Taban sıfatın mucizen şunu şumar Cenab-ı Emir el-Mu'minin aleyhissalatu vesselam sinde. Başa şuna koş gasan imsal bozan çuz. Ya imsal barne rutbu martaba Cenab-ı Emir el-Mu'minin aleyhissalatu vesselam. Yemiyon yurçu bağlı sana. Yıdı yurdunu belki son meclis yak meclisimiz zikri kardeş Cenab-ı Emir el-Mu'minin aleyhissalatu vesselam. Farma Mansur Peygamber rahmetullahi aleyhi Cenab-ı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudavand-ı Kerim şu tahicaya balmi rahmet ki darvanı yad caizan zikri kardeş zikri Cenab-ı Emir el-Mu'minin aleyhissalatu vesselam. Daim meşhur hadis Seyyid Peygamber Cenab-ı Muhammed Resulullah
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने को मजालिसुन यानी इमन पन्ने मजालिस दी जीनत दी से बिजिक्र है ले अपना नबी तालिब अलैहिस्सलाम वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अगर इमन पन्ने मजालिस में जिक्र करो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आया शब्दों का ये मेरे जिक्र दुश्मनान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जिक्र करो सभी जिक्र करें खुदा से जिक्र करें ची इबादत का सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तब अगर से बोझ में छुनान तुझ को बोझ होश अख बोझ कर बयान जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम कुछ बोझ करान में समाज